Just Christian voice. Saya masalah. Saya nak jadi lupa apa.
thatha leli thuba lingelele umpostoli, umama umpostoli, abefundisi bonke, omama befundisi nabafundisikazi, omama, ubaba, abasha, Sunday school, kwelithi igama lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, ntambama ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Inhliziyo yami ijabule, inhliziyo yami iyaphuphuma, inhliziyo yami angazi ukuthi kumele ngithini, ngikuzwa enhlizweni. Ngumsebenzi kaNkulunkulu engubone wenza phambili kwempilo yami. Ngisaphila. Kuze kuvuka amazwi endoda mangaphosisi ngithi umpriest wasethempelini, ngisazi noma kuZakhariya yini inxolelo eyayizodinga ukuthi ibone uJesu ngaphambi kokuthi ife. Kuthiwa le ndoda Simeon, kuthiwa le ndoda yathi mayemgona uJesu, yathi salisumukisa ngokuthula incebo yakho, ngoba amehlo ami ayayibona insindiso oyilungisele Israyeli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngenhlanhla nangethuba eliyingqayizivele ensukwini zokugcina ukuthi asiphe lokhu esikuthola namhlanje. Ubaba umpostoli, sibonga baba ukuthi uNkulunkulu wakwenzela umusa, wenzela umusa nathi ngawe ukuthi waba indoda elalelayo. Amadoda asemaningi la emhlabeni aphethe umsebenzi kaNkulunkulu angalaleli. Kunje namhlanje ibandla noma ivangeli lenkosi yethu Jesu lidida abantu abaningi ngenxa yokungalaleli. Ukulalela ke kuhamba nokuthobeka. Ukulalela ke kuhamba nokuzidela. Ukulalela kuhamba nokuzikhohlwa wena. Bese wenza lokho uNkulunkulu akutshela kona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kampostoli. Ithi njalo enhlizweni yami mangimela ngithi uNkulunkulu asigcine ngempela. Ngize ngathi enhlizweni yami ngihleli phansi la ngilalela abazalwane labefakaza. Namazwi awu7 engihleli lapha abazalwane inyembezi bezehla. Yezwi uNkulunkulu ekhuluma ngabantwana bakhe. Bese ingqondo yami yahlehla. Ngathi kungenxa yendoda elalelile. Uma le ndoda kube ngalalelanga ngaba ngikuzwa ngibona lo ngikubonayo. Abangangazi usizo umnikazi lo emafakatini ebranchini yasentabeni endlu kaJehova kuyabonalela. Ngaphansi kobuholi bukaMamzondi umfundisi wami. Ngibonga uNkulunkulu ngaye usibusiso nasempilweni yami. Kodwa futhi ngiyaqonda ukuthi ubengeke besibusiso ukube ngayilaleli le ndoda phambi kwami egitshelwa uNkulunkulu. Kuyinselelo ukuthina abazalwane ukuthi sibalalele abasiholayo, kakhulukazi thina lentabeni njengoba sinikezwe abahola bamsabayo uNkulunkulu nabathobekile ezimisweni zikaNkulunkulu. Ngoba khona abantu ukuthina bazolahlela lokho nje ukuthi wena ufuna ukudlula lo nikaziweyo ukuthi ngilalela uthobeke. Kanti uJesu khona amazwi awashoyo la ezwini lakhe athi uma ulalela lo ngithumileyo, uma wamukela lo ngithumileyo, wamukela nobaba osezulwini. Shutho uJesu ngesikhathi ehamba emhlabeni eshumayela ivangeli akade ehamba kubona befuna bamlalele bamthobele ngoba bengazikhulumeli yena kodwa bekhulumela uNkulunkulu uqobo. Manje siyahlupha-ke thina-ke bantu ngoba siyadlula kumuntu sifuna ukuthi uNkulunkulu azikhulumele nawe uqobo. Kanti ukhohlwe ukuthi ngaleyo mzuzu uNkulunkulu udedele nje ubumba loludilekile phambi kwakho ukuthi kuzokhuluma kuwena ukhuluma into zasezulwini bese wena ungalaleli welahlelwa konke. Isicathulo esinizona laba bazalwane ezinkulu abazomfakazela abanye abamile la ngaphambi kwami. Baba umpostoli sixolele okubekwe kuwe singathinta umphetho nje. Ukuthi sithi sizama ukuzilinganisa naloko okubekwe kuwena. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba washo uGideon ngelinye ilanga. Athi uGideon ezingabaza noma esaba
wathi Gideon hamba ngamandla lawo nawo. Nami ngimele la ngizohamba ngamandla enginawo. Kodwa ke angingene la kwitimu esinikezwe yona. Kodwa ngingaqala ukungena kuyona itimu. Ngacela sibuke sikhuleke. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu oyingcwele dwala insindiso yethu. Akekho uNkulunkulu onothando njenganawe. Impela Nkosi kuyiqiniso. Ezwini lakho mawusho Nkosi ukuthi awuthokozi ngomphefumulo obhubhayo obhubhele esonweni. Uthi kuligugu kuwe ukufa kwabangcwele bakho ngoba besuke beyigcinile izimiso zakho bezamele. Nathi uNkulunkulu wethu siqoqile sila kule ndawo ukuba Nkosi sizozwa izwi lakho. Ngoba wenza izwi lakho Nkosi ukuthi awuthokozi ngomphefumulo obhubhayo obhubhele esonweni. Kwangakho Nkosi usincenga usifundisa intando yakho, usifundisa izimiso zakho. Ukuze ukuthi masifika esigabeni sokudlula kulomhlaba sidlule siligugu kuwe ukuze kuwena. Sihawukeleke uNkulunkulu wethu konke osekukhulunyiwe ngaphambili ngobufakazi nangezwi ukuthi singawesineli lodwa izwi olikhulumile. Senze njalo noSamuel elithi izwi lakho Nkosi lonke walikhuluma kuyena akawesanga ngisho lodwa igama. Kodwa amazwi onke wakhuluma kuyena Nkosi wawagcina. Kanjalo Nkosi noMariya unina weNkosi yethu Jesu. Wonke amazwi ayekhulunyiwe kuye wawagcina walonda. Waze wayala ngisho Nkosi nabanye wathi ekhuluma ngendodana yakhe uNkosi uJesu. Ethi nanoma ikupha nitshela bona nokwenza. Nathi Nkosi sisho njalo siyakunxusa uNkulunkulu wethu engcwele. Ngoba siyaqonda Nkosi ukuthi sizithe ezinkulu zikaSathane. Ola nathi Nkosi ubusuku nemini. Ngesinye isikhathi uyazenza ngisho ingelosi Nkosi yasezulwini. uNkulunkulu wethu siyacela usiphe umoya wokuhlukanisa. Umoya Nkosi wokufuna intando yakhe ezintweni zonke. Singawucini umoya wakho ingcwele kodwa siwulalele, simlalele. Akhulume nempilo zethu ukuze siqonde. Siyabonga Nkosi ngalo mkhosi wePhasika. Ukuthi uNkulunkulu wethu ingcwele nathina wasibalela Nkosi ukuthi sizowugubha. Esikuzwile Nkosi nosikhumbuza kona kuyamangalisa. Iba nathi ke Nkosi sasofundisa izwi lakho. Sibusisele lona ikhazimule sigama lakho. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha siyacela sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Itimu yalezi inkonzo iyodwa ijule kakhulu kimina. Futhi ziningi izinto ezivukile empilweni yami ngesikhathi ngiyibuka ngicabanga. Ubaba esifundisa ngayo ukuthi uNkulunkulu beqondile. Uma kuthiwa la kanjalo lendodana yomuntu. Qondo yami kuyacabanga ngibuka ngibuka indaba kaJona nenkosi uJesu. Kunento efikile enhlizweni yami engithintile kakhulu. Ngazinda ngayo ngamangala. Uma uNkulunkulu eqhathanisa inkosi uJesu noJona, ithi ingqondo yami nenhliziyo yami uJona wayethunyiwe uNkulunkulu ukuthi ayoshumayela noma ayoxwayisa iNineve. Kodwa uJona wamelana noNkulunkulu. uNkulunkulu waze wenza lesi sehlakalo esamehleka. Kodwa inkosi uJesu okungithinta enhlizweni yami yona yathulwa uNkulunkulu ayizange imelane noNkulunkulu. Kunalokho yathoba yakwenza lokho uNkulunkulu ayethe akakwenza. Okuyisifundiso kimi sokuthi uNkulunkulu ngesikhathi zonke noma ngathi ukhuluma ini kimina nakuwena uNkulunkulu uyathotshela. uNkulunkulu ayiqhanswa inkani mayikhuluma. uNkulunkulu uyathotshela ngani ngoba uyakuthokozela ukulalelwa nokuthotshelwa kwezwi lakhe.
Izwi engifisa ukuqala kulona njengoba ngisho ngithi angifuni ukungena ezicathulweni zabapostoli ngoba izifundisa siphele zona la. Uma ngithi ngiyangena kuzona mina ngimncane kakhulu kodwa ngisayohlala phansi kahle ngitshise ngifunde kabusha futhi ukuthi lesi simangeke ngisizwile ngiphinde ngikwazi ukusifaka empilweni yami. Kodwa ngifuna ukuhlehla nje kancane bazalwane ngikhulume ngeNkosi uJesu. Isimo seNkosi uJesu siyamangalisa. Ngeke ngafunda la engakafiki la ezophelisa inkonzo yokufa kwakhe esiphambanweni. Ngafunda la ehleli khona nabafundi bakhe. Esesidlweni sokugcina la ukudla kwakhe kokugcina ngci ngaphambi kokuthi ahambe aye esiphambanweni. Indlela ashumayele ngayo nangendlela akhulume ngayo kubona inhliziyo yami iyathinteka. Athi nami Nkosi ngiyacela ungiphe lenhliziyo onayo ngisho esikhathini zobunzima. Inkosi uJesu ithi uma ufunda la kuMark 14 ivesi ka18 ngizofunda lamavesi ambalwa ukuze izwakale lento engifuna ukisho engibusisile. Lithi izwi la kuvesi 18 uMark 14 sebehlezi ekudleni uJesu wathi ngiqinisile ngithi omunye kini odla nami uza kungikhaphela. Baqala ukudabuka bathi komunye kungaba yimi na? Wathi kubo ngomunye wabayishumi nambili okanye nami esitsheni. 21 indodana yomuntu yamuka kambe njengokuba kulotshiwe ngaye, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye. Ngakukuhle kulowo muntu ukuba akazalwanga. Wathi besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wabanika wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika baphuza kuso bonke. Wathi kubo lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululelwe ngenxa yabaningi. Iqinisile ngithi kini angisayi ukusiphuza okwesithelo somvini kuze kufike lolo suku engiya kusiphuza ngalo lesi sitsha embusweni kaNkulunkulu. Wathi sebehlabelele igama lokubonga baphuma baya entabeni emnqunu. Jesu wathi kubo nonke nizakuqhubeka ngokuba kulotshiwe ngiyakushaya umalusi izimvu zihlakazela. Kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile. Petru wathi kuye noma bangaqhubeka bonke hayi mina. Jesu wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngalolu busuku ingakakhali kabili iqhude uza kungiphika kathathu. Kepha waqinisa ngamandla wathi noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika. Basho njalo bonke. Lamazwi bazalwana ngizokhuluma ngawo wonke kodwa inhliziyo yami iyamangala ngesikhathi ngiyibuka le ndaba. Ukuthi iNkosi uJesu ayifananga nami nawe kulesi sikhathi sanamhlanje. Thina noma ngiqale la iNkosi uJesu ikwazi konke okuzokwenzeka kuyona. Ibimazi uJudas ukuthi uzomkhaphela. Ibiyazi futhi ngoPetru ukuthi uPetru uzomphika. Ngani ngoba uyindodana kaNkulunkulu. Konke kuyena kukho kufihlekile uyakwazi. Njengoba nathi sihleli la akukho noma kunye angakwazi ngathi uyasazi sonke. Kulesi sidlo lesi behleli la. Nkosi uJesu yayibona imicabango yabo bonke. Yayazi futhi inhliziyo zabo bonke. Yayazi ngisho isimo sonke sokuphila kwabo yayibazi. Kodwa ngibangazo into eyodwa ukuthi iNkosi uJesu ayizange baphathe njenganabantu abazoyihlubuka. Ayizange iveze inhlungu yokuthi esiphambalweni izoba yodwa. Kodwa nalokho yakhombisa uthando.
yakhombisa ubumnene, yakhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi ungumbuso onamandla. Ngesikhathi kudinga ukuthi bagezwe inyawo, ngoba siyazi ukuthi waqala bageze inyawo inkosi uJesu. Yamgeza uPetru, yamgeza noJudas. Yazi kodwa ukuthi uma sengisesiphambanweni bazobe sebekude nami. uPetru wayengazi ukuthi yena uzobe sehambela kude nenkosi uJesu. Wayethemba amandla akhe, engasiboni isimo phambili ukuthi kusazohlangana nento engaphezulu kwakhe. Kodwa langimangala khona kakhulu ingoJudas. Ukuthi uJudas yena wayaziwa inkosi uJesu ngoba kukhona elinye ivangeli angazi noma uLuke noma uMateyu yini. La athi bese fika kuyena esekumele ayigcwalise inkonzo kumkhaphela. Wathi okufanele ukwenze manje. Ngani ngoba inkosi uJesu kwangafihlekile. Kodwa uma isigeza inyawo inkosi uJesu, yamgeza noJudas. Yamgeza noPetru, abageza bonke. Athi mina uNkulunkulu engcwele ngiyacela nami ungisize ungiphe leyo nhliziyo. Ukuthi ngingabheki ukuthi ngilinyaziwe. Ngingabheki ukuthi ngikhulunyiwe kabi. Ngingabheki ukuthi ngibukelwa phansi. Ngingabheki ukuthi zonke ezinye izimpi engihlangabezana nazo omunye umzalwane wephakathi kuzona ukuthi ngihlasele. Kodwa ngifunze inkosi yamakhosi. Ngimgeze inyawo nalo ongamthandi. Ngimgeze inyawo nalo ozongiphaphela. Ngimgeze inyawo nalo ngizothi ngisesiphambanweni lokade ethe noma bangaphika bonke mina ngizobe nginawe. Ngimgeze inyawo. Cela ukudlula kulelizwe. Siye lapha uFilipi chapter 2. Elithizwi lapha uma ufunda uverse 5 izwe lijwayeleke kakhulu. Uverse 5 wakhona mawubekini lo mqondo owukhona nakuKristu Jesu, owathi nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyenwe njengomuntu wesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ile character noma ilesi simo engisilangazelele empilweni yami. Ngiyafisa ukuthi ekuhambeni kwami imfuze uJesu Kristu. Angazi ukuthi wena esifisweni sakho ufisa ukwena ukufana nobani. Bakhona abantu mabephila bemkhonza uNkulunkulu athi umuntu ngiyafisa ukufana naleya nceku. Ngiyafisa ukufana naleya ncekukazi ngoba iyangibusisa indlela eshumayela ngayo ngendlela emphilela ngayo uNkulunkulu ngifisa ukufana naye. Kodwa mina ntambama ngithi nasi isifiso sami ngifisa ukutshela sona. Ngiyafisa ukufana nendoda yaseKhalvari. Yona yathi mayihleke ekudleni yaseva ngenhliziyo emnandi. Yaseva ngenhliziyo ekhululekile. Ingabhekile ukuthi abaqondi abakhulumayo abaze ukuthi bathini ukuthi mina ngizohlangana naye. Kodwa yasitephula isinkwa yamnikeza noJuda wasithatha isinkwa. Ngaphandle ukuthi uJuda atshelwe inkosi uJesu ukuthi wena ngikunikeza isinkwa nje wena uzongiphika. Kaningi umuntu bayikulimaza noma ekuphatha kabi awumbheke emahlweni. Kodwa sithola ukuthi inkosi uJesu yayiseva ihlephula isinkwa noJuda yambheke emahlweni. Athi amehlo mayihlangana nenkosi uJesu kwababuhlungu bazalwane ngicabanga lokuthi akavukanga ngisho uJuda lapha ukuthi lona engizomkhaphela akavezi neyodwa isign yokuthi uyangizonda. Kodwa mina lokho usangithanda ngothando lukaNkulunkulu. Kodwa uJuda wayesazi kahle ukuthi yena Sathane usemtholile. Kanjalo ke nathi iweakness yethu noma ubuthakathaka bethu kwesinye isikhathi ukuthi umuntu mayeseshelele simphonsele more esihogweni. Kodwa inkosi uJesu ayiziphathanga kanjalo.
kunalokho yamkhombisa uJude uthando ukuthi noma ungazikhethela kuyesikobheni kodwa angifuni ubone mina isign kumina ukuthi ngiphushele khona uzikhethele ngoba ngize ngisho ngesikhathi ngithi uNkulunkulu wazomnikeza umuntu into enzima lento ebuhlungu ukukhetha ngoba maningi umuntu lo uzomsiza nalabo buhle okumele ukukhetha akukhethi lo uzombulala kumphonsa esikobheni yakukhetha ngoba namhlanje lo sihlangene la sikhuluma ngokufa kweNkosi uJesu kuhleshilwa izwi sifundisa ngoNkulunkulu khona abangayikhethi iNkosi uJesu khona bazoyidayisa bephuma la bebuye emakhaya bayidayise bakhetha uSathane sebephumile la kumanje labasavuma bathi iNkosi uJesu umsindise empilweni zabo kodwa babephuma labazoyidayisa kodwa ngikutshela ukuthi ngalesi sikhathi uNkulunkulu lo mkhosi awuhlabile la usakwenzela umusa uyakuthanda uhlephula isinga ubheke emahlweni kodwa umbuzo wami ukuthi wena uzofana yini naye na empilweni yakho oyiphilayo uyafana yini umuphi lo muntu wena ofisa ukumfuza ufane naye uthi umpostoli Paul la kuFilipi uthi mawubekini lo mqondo owuKristu Jesu owathi nesimo sokuNkulunkulu kodwa akasho abangathi akazangathi into yokuphanga ufuna ukuziphakamisa bangakanani namhlanje abantu abaphathisa izinhlakalo abaziphakamisa ngazo benikezwe iNkosi uJesu kuba bazithengile bephiwe ngesihle bathi iNkosi yamakhosi yona izange yaziphatha kanjalo kunalokho yazithobisa yathi uNkulunkulu ethi ayenziwe intando yakho kungabi ngokweyami intando kodwa kuvele wena lithi iBhayibheli wazithobisa kwaze kwafika esikhathini sokufa akekho umuntu owaphoxa iNkosi uJesu kwaze kwafika esikhathini sokufa kusukela esidlweni kwaze kwafika esikhathini sokuthi ife esiphambanweni kunalokho yayiziphatha kahle kunalokho yayinothando kunalokho yayibakhalela abantu kunalokho yayibazwela abantu sinjani thina sifuze bani ithe inhlizweni yami ngathi uNkosi ngisize sengibiziwe ukuthi umntwana wakho ngikufuze ngithanda izitha zami ngithanda abangikhuluma kabi ngithanda abangifisela okubi baze bangabongisha ubuso obubi kimi ngikufuze Nkosi kwathi ngelinye ilanga ngisanda ukuphenduka yebo nalento yayingihlupha enhlizweni uthiwa yonke into engiyenzayo ngifana nobaba yonke into engiyenzayo ngifuza ubaba ongizalayo mina njengoba ngikamnikathi niyazibona insizwa zasekhaya ukuthi siyafana kanjani nazo abanye akwazi ukusihlukanisa ngani na sifana nobaba yayingihlupha lento enhlizweni yami ngithi yebo ngokwegazi ngifana nobaba sengiphendukile kodwa angifisi ukufana nobaba keze ngiyoshona ethuneni ngiyafisa ukufana naloyo walenge eCalvary ngiyafisa ukufana naloyo wadela ukuphila kwakhe ngenxa yami ukuthi umuntu mayebona mina abona izimpawu zakhe angadluli ukuthi ngifana nobaba wami ongizalayo wegazi kodwa abona izimpawu zikaKristu kimi ngani ngoba wangithenga ngenani elikhulu akakaze futhi angiphathe kabi wasuka ezulwini ekazimulweni kaNkulunkulu ayimlungisele yona wayakhona empilweni yami lapho angiphila khona ezone ngisodakeni ngiyafisa ukufana naye mawubekini lowo mqondo owuKristu Jesu ongazange waziphakamisa ongazange wazishaya umuntu omkhulu kodwa wazithobisa waze wafika esikhathini sokufa ezithobile ngani na efuna ukusindisa mina nawe kungani engafuni ukufana naye na phakathi uNkulunkulu angasisiza bazalwane ngeke ngabuhlungu enhlizweni yami ngizwe omunye efakaza la ethi ngaphuma kwelinye ibandla ngalinda kwathiwa liyeza ibandla engizokhonza kulona lelo bandla ezoba selokugcina lelo bandla sekuseduze ukuthi iNkosi uJesu ibuyizwe la ibandla layo uma usungene kulona lelo bandla kodwa ufuna ungene kulona ngathi lozalikhulu uthando kaNkulunkulu sibuya sibancane ngokwezwe asithande ngalo usithandele ini na ukuthi sifane naye ufana nobani wena ntambama indlela okhuluma ngayo indlela oziphatha ngayo indlela wena ohamba ngayo kulomhlaba ufana nobani
Yamhlupa lento bazalwane ukuthi angifisi ukufana nobaba ngize ngife. Ngiyafisa ukufana naloyo wale ngeKhalvari. Ngiyafisa ukuthi isimo sakhe somqondo sibe kimi ihambe njenganaye. Uthi ke umpostoli Paul mawufunda incwadi yabaseRoma uchapter 12 uthi ngiyancenga bazalwane. Cabanga ukuthi ngiyancenga, angiphoqi ngiyancenga. Ngangoba lento ayiyona into yokuphoqa, eyokukhetha. Ngiyancenga bazalwane. Ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ukuze ukukhonza kwenu kube ukukhonza kokuqonda. Ningalilingisi lelizwe. Kodwa hlukanani nalo. Umuntu owenza njalo ke lo muntu usuke sendleleni yokuhamba efuza uJesu. Bazalwane ngize ngasho enhlizweni yami ngila ngathi angimangali uma uSathane ehlasela kangaka empilweni zethu. Ngoba la uNkulunkulu esesibizele khona namhlanje ufuna sizofana nendodana yakhe inkosi uJesu. Ufuna isimo sayo sibe kithi. Ingakho uSathane esibisa kangaka. Kukhona nala phakathi kwethu abathunywe uSathane akahloniphi ngisho nale ndawo. Ukuthi bazosebenza umsebenzi wobumnyama, bezochitha ezinye impilo zabanye abantu. Mawunganakile uzophuma la ungazwanga lutho. Kanti ngoba uma umpostoli uhleze isho lento ethi ibandla nebandla elikhonza uNkulunkulu ngeqiniso lihlezi nedevil worshipper yakhona. Nalana ikhona, kade ingaphumi nawe. Kanti ngokusiza ukuthi umqondo kaKristu ube kuwe impilo yakho yonke kusuka manje ungahlukani nawe. Ngani na? Ngani ngoba yena wazithoba ngenxa yakho. Julile bazalwane indaba yenkosi yethu Jesu. Ibandla sikwazi ukuyichaza. Ngize ngiyifanise sebeze bangijwayele ebranchini emafakatini mangikhuluma le ndaba kodwa ihlezi ngithinta. Ngani ngoba iyangimangalisa indaba yenkosi uJesu la esilandele khona. Bese ngobani thina sithi izolo ezingaka ukuthi inkosi yamakhosi ingadilike emazulwini ize kuthina. Bese ngobani bese ngafanelekile nakancane. Yebo ingafanele sidlale befuna silwe ukuthi sifane naye. Indlela esihamba ngayo sihambe njenganaye. Usibuze njalo uma ukhuluma wenza zonke izinto uthi inkosi uJesu izosiphatha kanjena yini? Yonke indlela ohamba kuyona, indlela ohamba ngayo uzibuze ukuthi mina konke engikwenzayo inkosi uJesu izokwenza oba ngenza yini. Mayingezukwenza njenganawe phenduka. Ngani ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi isimo somqondo wayo inkosi uJesu uhlezi kithi. Ngelinye ilanga ngihlezi ngixoxa le ndaba. Kuthiwa kunensizwa isesikoleni, ngelinye ilanga ilovile esikoleni. Lensizwa kuthiwa ithe ilovile yahamba indlela yayo, indlela yadlula ngasesikoleni. Ayile esikoleni yona kodwa indlela yayo yadlula ngasesikoleni. Mayidlula ngasesikoleni ifika engasemathole esikole ukhala ingane etoilet. Lensizwa le ihlupheke enhlizweni ukuthi ingane lekhala ngaphakathi. Kuthiwa yajonga lensizwa ngaphakathi esikoleni la ema-toilet. Mayithi yalalela lensizwa ingane ikhala ema-toilet abesifazane. Lensizwa yangabheka ukuthi lekungena abantu besifazane la. Yasuka lensizwa yashona khona yangena phakathi etoilet. Mayithi yalalela ingane ikhala phakathi odakeni. Yahlupheka lensizwa yathi kodwa ngizokwenza njani ngoba ingane iyaphila isodakeni kodwa. Kuthiwa lensizwa yakhwitha. Yakhumula konke ayigqokile. Yasala ngaloko okunye engavela ngakho. Kuthiwa yazama indlela yangena odakeni. Ikhala ingane mwe. Ngoba unesibindi umuntu wesifazane ongenayo uNkulunkulu. Bazobulala ingane seduze nenhliziyo yakhe. Noma kuthi ukuthola endleleni kodwa ukwazi ukubulala ingane. Zonke izona amazibomvu ziyathethelela lisho njalo eBhayibhelini. Kuthiwa yangena lensizwa mayingena yabuya nayo ingane iphethe akhala kakhulu ingane. Ithe mayiphuma wonke umuntu sezungezeye itoilet esikole. Lo thisha sebekhona. Kuthiwa yabuza walensizwa kuthiwa wenze njani na wathi hayi ngeke ngidlula ngendlela ngabona ingane isodakeni ise-toilet. Asengena ngikhipha. Yahleka ingane kufanele i-ambulance wafika usonhlalakahle ingane yahleka yagezwa. Yagqokiswa. Simanga sikaNkulunkulu kwazi ukugcina ngisho usana luseparishini elibilayo. Elazi udala abantu mase kuhlangene liyabila.
bayigeza bayihlenga ingane kuxhela ama-drip ingane base kuqhamuka umbuzo bathi usuyikhiphile ngoba ngeke savela unina uma evela unina bafuna vele ngoba ethinto uNkulunkulu ngeke savela babuzakala bathi wansizwa usuwenzile umsebenzi obuhlungu kangaka uzoyenze njani le ngane bathi ngibuza kanjani umbuzo njalo le ngane ngisebenzile ngakelodakeni ngidela ukuphila kwami eyami le ngane eyami le ngane ngilungiseleni yona ngihlangeleni yona noma ngavela unina eyami le ngane ngidela ukuphila kwami kadela isithunzi sami ngangelodakeni awucabangi ukuthi lokho inkosi uJesu yasenzela wena ubungeke uthande ukuyifuza na awuthandi ukufana nayo na ngoba akukho ngakukhipha ukuthi umbonge kwanele dinguzinikela wena uqobo lwakho asho njalo indoda yathi isiphendukile imusa uNkulunkulu yenzela umusa yathi mayihlangana lezi leli abaseRoma chapter 12 mathiwa sinikele imizimba yethu yathi ukube bekinemzimba ongaphezulu kowodwa noma u5 bezomnikeza yona yonke inkosi uJesu ngoba kunakho kwanele engambonga ngakho kanti umntana odabeni ufuna ukufana nobani namhlanje ufuze bani Nkosi uJesu mayibuka wena iyazibona izimpawu zokuthobeka iyazibona izimpawu zothando iyazibona izimpawu zokunakekela iyazibona izimpawu zokuthi wena udinga uqobo lwakho ngenxa yabanye abantu ufuze bani wena uthi-ke umpostoli Paul mawube kuthina lokuqonda owakuKristu Jesu owathi yena enesimo sobuNkulunkulu washaya umuntu omncane wazikhohla igama lakhe wazikhohla uqobo lwakhe kodwa yena uNkulunkulu uqobo ngenxa yabani ngenxa yami ngawe ufuze bani wena bese ngakhumbula intshumayelo kabudla kude ngeyina ngeshumayela ethi uzelo bani wena ubani wena lozithupha ngayo wena uNkulunkulu akasisize bazalwane uma inkosi uJesu yakwazi ukuziphatha ngalendlela yaze yaya esiphambanweni yaze yayolenga ngenxa yezono zethu iziphethe ngobunene ikhombisa uthando ngenxa yami ingasazi sona mina ngone kangaka bekufanele siphume la sithi lo muntu angathini lo muntu angenzani angisenawo reverse ngifuna ukufuza inkosi yami ngifuna ukuhamba kinempawu zenkosi yami noma ngidelela kanjani noma ngikela phansi kanjani ngoba phela konke abakushoyo kuthina bazalwane kuyahlala enhlizweni noma kuhlala enhlizweni kodwa yiba nalento ukuthi ngifuna ukufuza owalenga eCalvary ngenxa yempilo yami usho njalo umpostoli Paul akuseyimina ophilayo kodwa uKristu ophila kumina nokuphila kwami engikuphilayo ngiphila enxa kaKristu walenga esiphambanweni uthi kwenye indawo nanquma bazalwane bathi ngisawukwazi okunye uKristu ebethele esiphambanweni bathi nokushumayela kwami engikushumayelayo angifuni ukushumayela intando yami nendlela yami nokuhlakanipha kwami kodwa ngifuna ukushumayela uKristu ebethele esiphambanweni yini na ngoba ufuna ukufana naye wefuna ukufuza yena ngani na kwamthenga ngenani elikhulu uthi angifuni ngisho ukushumayela kwami kwakhelwe ekuhlakanipheni kwami angifuni ukushumayela kwami kwakhelwe entandweni yami kodwa ngifuna kwakhelwe kuKristu ebethele esiphambanweni ushumayelani wena ufuna abantu bafane nobani bashumayezayo kodwa kungumthandazo wami mina ukuthi uNkulunkulu isize ukuthi lokho lawo manje ongiphe wona wafake wonke ukuthi ngikufuze wena ngizinikele usuku nosuku ngizikhohle mina ukuze wena usezulwini uthokoze futhi ungazisoli ngomnikelo owangenzela wona ukuba ngisindiswe ilawo mazwi enginawo enhlizweni yami ukuthi namhlanje ngizibuze ngaziphendule nawe usibuze uziphendule ukuthi ekugcineni kosuku ufuze bani ngoba ikhona indoda ekudinga ukuthi siyifuze ikhona indoda engeke isadilizele emhlabeni kodwa sithembe thina nawe sisiyamukele ukuthi sihambe ezilathelweni zayo siyifuze sishumayele ivangeli kuze kushaya isikhathi la uNkulunkulu eyithuma khona ukuthi ayizosilaya sihambe siyibone ekhayizweni uzohamba kanjani umuntu ongamfuzile uma uhamba la njengoba sikhona la kunengane ongayibusi
Kunengane ongekulokhu ubuzela imibuzo uyibone ukuthi le ngane lefana nobaba wayo iyakasibanibani. Le ngane lefana nomama wayo iyakasibanibani. Ungakayibuzi ngani ngoba ifana naye. Nathi sidinga ukuthi sihambe kanjalo bazalwane. Ukuthi nokuphila uNkulunkulu asasiphekona esingazi ukuthi sigcina isikhathi ngakanani ngaphambi ukuthi athumele indodana yakhe inkosi uJesu sola libandla lakhe sidinga ukuhamba sifuzela sifana naye. Athi mayisibona njengakade suka la efakaza ethi hayi ngeke sibona indlela othobeke ngayo, sibona indlela okhuluma ngayo ukuthi na ufane nabanye abantu, ufana noKristu bethu lesifambeni. Ufuzekani wena? Umshikashiko ulwayo ukufuza abantu. Bangathi uNkulunkulu angasisiza siphumela sonke sihamba sithi siyofuza inkosi uJesu, inkosi yamakhosi, ukuze ngalelo langa lokugcina lokwahlulela sikwazi kuma phambi kwayo sithole imqhele ukuthi senze kahle ngoba sifuzele Jesu Kristu inkosi yesikhuleko. Baba egameni lika Jesu Kristu ophilayo, Dwala lensindiso yethu, siyakubonga Moses wethu oyingcwele. Siyakubonga Nkosi ngothando olumangalisayo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi wehlela Nkosi emanyaleni ethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena baba wethu oyingcwele wehlela Nkosi odakeni lwethu ukuzosilanda, usigeze, usithintithe ukuthi sibe ngabantwana bakho. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ntambama. Siyacela usipha amandla Nkosi ngoba kuyaliwa Nkosi emoyeni. Sathana akafuni sikufuze, akafuni senze izwi lakho, akafuni senze intando yakho. uNkulunkulu wethu ufuna ukusithola sisemanyaleni noma sigcine sisesibhokweni. Siyanxusa uNkulunkulu wethu ukuthi usipha amandla. Unoshilo ngezwi lakho wathi wena Nkosi opha amandla, Nkosi oyethile uKristu sikhwepha ungena naye. Ngiyacela kube lona loyo Nkosi okhona la sesifundiswe ngasashiyezwa kangaka. Ungabikho noyedwa ophuma la ayobayithuluzi kaSathane. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngithandazana ngisho ingane zethu ukuthi Nkosi yethu amandla kaMoya oyingcwele uzibambe Nkosi ukuba sihambe nazo indlela yethu yokukhonza Nkosi, sifisa ukufana nawe. Ngoba uNkulunkulu wethu maye Nkosi uma sesihlangene la uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngelanga lokugcina sithola ukuthi Nkosi yongena ekhaya izulwini ingane zethu Nkosi singemumva Nkosi noma zesihogweni. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngiyacela Dwala lensindiso yethu senzele umusa Nkosi, esikuzwile Nkosi kuyamangalisa ukuthi wena wehlile ngamandla amakhulu Nkosi, wenza umsebenzi Nkosi ongenakwenziwa umuntu. Uguqula Nkosi izinto ezingaguqulwa umuntu. Upha abantu Nkosi isibindi sokuvuma izono zabo Nkosi noma zibovu njenganegazi. Uyabakhulula Nkosi abantwana bakho Nkosi, siyabonga. Siyanxusa Nkosi ukuthi singakudeleli lokho ngoba uSathane uyalwa Nkosi ngezikhathi zonke. Ola sikubambe Nkosi noma kubiza ukufa. Sikufele uNkulunkulu wethu ngamandla kaMoya oyingcwele osipha iwona. Ngoba Nkosi nawe wafa Nkosi, ufa ngempilo ngenxa yempilo zethu. Ngiyakunxusa Nkosi, silekelele sihawukele. Usenzele umusa Nkosi, izwi lakho singalinyatheli ngeenyawo. NjengoSamuel Nkosi lithi izwi lakho Nkosi akawisanga ngisho elilodwa. Nathi asithi siphuma la singawisi ngisho elilodwa, siwabambe wonke siwagcine. Siwenze Nkosi ukuze wena sikwazi ukufuza. Konke esikwenzayo Nkosi sazi ukuthi sikwenza phambi kwakho. Sazi Nkosi ukuthi uyasibona, ubona ngisho imicabango yethu, wazi konke ngathi. Ngiyacela Nkosi sihawukele usenzele umusa ukuthi ngasali noyedwa Nkosi la ufika khona. Nkosi ulethe ibandla lakho singasali sihambe sonke. Thina sonke uNkulunkulu wethu oyingcwele sasizwile iqiniso lonke. Abantu oyingcwele singasali. Obiziki Nkosi siyazizwa ususeduze ukuye. Siyanxusa uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuthi ubaba wethu umuhle ungasali noyedwa. Lapho likhala Nkosi ixilongo nomafini Nkosi. Siyacela ukuhlangabeza Nkosi ngamandla kaMoya oyingcwele ukuze uNkulunkulu wethu sihlale nawe ekhaya ezulwini. Nkosi ungasisoli Nkosi ukuthi wasifela Nkosi esiphambanweni. Uthumela indodana yakho Nkosi ukuze sifele. Iba nathi uNkulunkulu wethu izwi lakho. Qhubeka usebenze ngalo empilweni zethu. Size sigcwalise uNkulunkulu wethu njengalokufisa kwakho. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza uNkulunkulu wethu, thatha udumo namalungelo konke. Dumo lakho lukufanele wena wedwa, akekho uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngithi uJesu Kristu uNkosi.
uso wako umsebenzi kazi kama yako, uso wako sekhulumile uNkulunkulu bayisebenzisa le nto ngabe senze iphutha masoze ngathi asizwanga ukuthi sekhulumile uma ekhulumile nawe sukuma ngenyama uma ekhulumile nawe sukuma ngenyama uso wako
Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo, aze akuvuse nje Nkosi Jesu wawulandela indodakeni. Ngiyini Nkosi ngingilutho, ngiyabonga umusa wakho. Ngisize Nkosi Jesu, ngingawenzize ngifunyane kuwena, ngilondoloze Nkosi Jesu uzongivuse ngosuku lokugcina. Angimfuni uSathane, awafuna amadimoni. Ngiyacela Nkosi Jesu, phathi impilo yami kuze kube usuku lokungena ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyithandazele Baba, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyabonga uNkulunkulu onomusa, ngoba uNkulunkulu ophilayo. Ngaphandle kwakho Nkosi asilutho. Sibonga uthando lwakho sithande ngalo, singelutho singena uNkulunkulu. Sibonga abakwa-Israyeli abakuhluphayo, osukhetha ukuvusa abantwana bakho kulawo manje ayithina. Sisize Nkosi singadlali ngalomusa. Muso senzele wona Nkosi yababazeka. Ngaphezulu kwakho konke ukuzwa ukuthi siyibandla elikhethiweyo lokugcina. Kuyasithobisa Nkosi. Siyaguqa enyaweni zakho. Senzele usenzele ukuhlela ngakho. Yini thina esikwenzela yona. Nkosi sesikhulekile abaseRoma 10:9. Ngiyacela Nkosi usisize kube yilona loyo sethandazile. Sula izono zakho. Thethelele Nkosi. Hlanze ngegazi lakho. Gcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Mandla kaMoya oNgcwele. Moya oNgcwele. Moya oNgcwele. Ngena kulabo abafanele manje. Ngena kulabo abafanelekile manje. Egama likaJesu ophulayo. Egama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sicela umbhaphathiso kaMoya manje. Siyacela uNkulunkulu wethu, siyacela sibukaMadoro. Asilutho ngaphandle kaMoya oNgcwele. Moya kaNkulunkulu, moya ophilayo. Siyabonga ukuthi leli bandla uyalihola ngomoya wakho oNgcwele. Sigcwaliseke Nkosi ngabanye labo abafanelekile. Ikakhulu Nkosi esithandazile uRoma 10:9. Phambi kobuso bakho Nkosi singcwele. Sicela amandla kaMoya oNgcwele. Siyawacela Nkosi. Siyabonga ukusithembisile kwabaseRoma 8. Wathi njengoba usinikile indodana yakho, ngeke ugodle lutho. Uzosinikeza ubisethembiso ngesethu, ukuze isibusiso sika-Abrahama sifike kulona loyo ngoJesu Kristu inkosi yethu. Samukele isethembiso sikaMoya. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi ezotshiswe ubukhosi bayo sebemuthwa abakhetha bengeniswa yebo.
Siyambonga uNkulunkulu uzobuyisela kumphathi ohlelo. Umoya ongcwele mase take over, uthi take over. Sizoqhubeka zonke inkonzo yakhe ezokhansela. Mphathi ohlelo uqedela uhlelo lakho uzana ukuthatha imic yakho baba. Jesu Kristu Nkosi. Siyabonga kakhulu Nkosi yethu Jesu. Usithanda njengabo abazalwane. Jesu Kristu Nkosi. Jesu Kristu Nkosi. Siyamnikela abazalwane. Kodwa nje ngaphambi kokuba siyamnikelwe inhliziyo yonke abazalwane ngicela ukuthi nathi singabonisa uNkulunkulu abazalwane ukukhuluma kwakhe. Hallelujah. Ngicela ngesiphalelo number 3 bese siyaqhubeka nohlelo. Sewakhile
Ngiyaqala abazalwane ukuba siye emnikelweni egameni likaNkosi Yesu Jesu. Nawe unge